Kalong ke Phutbol ke Basngau Ternat ban yok sngau ba Hadien Snem Kynthih ke Shillong Sports Association ke lalak ban Pynlong biang ye ke Jingïalehkai Phutbol Jingïalehkai Barit Under 14 Boys Football League Arhajar Arpulai menta ke sengi ke kharwei terek uluber ha ke jing sedang ke Jingïalehkai menta ke sengi kiladan artli ke Jingïalehkai ha ke ba ha ke Jingïalehkai ke Baningkong ke Madan Riting Sports Club ke la Penliam no ye ke Summit Academy the Sun Lanon kat ba ha ba phai patch ke Jingïalehkai ke ba ke Kickstart Football Academy kelala ban Penliam no ye ke Meliam Grassroot the Sao la kawai kumman chupen kan mau ba shim la yo ban peteng ye ke lumpung ye lekai football na ke bentai ki hab ki Barit ha ki Snem baladam kalong na marga jingwan lingsham ke kelam COVID-19 na du Snem arhajar arpau maka long mentang ila yo man sedang biang ye kini ka football jungi kini ki age group barin under 10 and under 14 te la Snem ni kan yo man play kini nomor ba dino untuk klam covid bagi yo man Snem hi na du Snem de balai tu saya ye kini kanang bangin yo i talent ki jangki na du tab ki dangrin Kini kena gini long kidan ke selection trial gini lada ki de bahana ngadi tengi hak sport dali ne kidan ko Mumbai kidan ibun kena gini pula don cete ko kickstart kidan ko Bangalore kidan Saungut kidan ko Delhi kidan Rungut ko FC Madras kidan kidan ko Jamshedpur kidan abun kena Jadi dan bok ipat bai bisa hentik jungi bai lalak ban wanra egin ka bai chung putian ni po Assam Rifle Stick po like ko ni adan academy interu te bun kena na pring jung kini bai lekai nang ni dengan sarai jinten langut dengan sarai bagi ban sa jiep manta idan ka trail idan we under 10 ba next game idan taiwe ru ban lek support ayo bai chung putia tengah kami nanti bagi we kena kinwan akan ka Snem ba aje kai mengi ma kinwan tung hangi kena makin expose susu makin yok pan mulai kai makan makin yok pan wan cakap